Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako da od telefona napravite power bank. Prvo da power bank. Prvo da naglasim da ovo nije moguće kod svakog telefona, već telefon mora da podržava bežično deljenje energije. Kada ste to ustanovili da telefon to ima, i on daje ovde objašnjenje kako se to radi. Znači možemo staviti sat ili neki drugi telefon i na taj način ga puniti. Ja ću sada znači okrenuti ovaj telefon na poleđinu i nakon toga ću staviti ovaj drugi telefon. I potrebno je da pronađemo u kom uglu njemu odgovara da se puni, odnosno gde se nalazi bežični prijemnik na ovom drugom telefonu. I kao što vidite u ovom uglu njemu odgovara i kada spustite na dole piše wireless charging, znači puni se bežično preko ovog drugog telefona. Jako zanimljiva fora, može vam pomoći ako želite da podelite delić baterije drugu ili već kome, a takođe kažem možete iskoristiti da punite sat koji takođe mora da podržava bežično punjenje. I kao što vidimo za 6 minuta će se napuniti. U ovom slučaju telefon ima već 98% baterije, tako da će se jako brzo napuniti. Tako da to je to što se tiče potrebe ovog klipa. Kada završite naravno vi ćete da isključite. Hvala puno na gledanju i doviđenja.